Nii sa varsti lubas tulla. Kindlasti oli saavutus, mida ma püüdsin läbi lavastuse struktuuri edasi anda. Kindlasti oli see mõte, et ebameeldiv olukord, kus sa ei saa teisest inimesest aru, see on meie igapäevane reaalsus, kus vanemad inimesed, rääkides ainult ühes keeles üksteisega, üritavad jõuda üksteiseni või nooremad inimesed, kes ei saa, ka meie publik, kes käib vaatamas seda, Eesti noored, kes ei saa vene keelest aru, vene noored, kes võib-olla ei saa nii hästi eesti keelest aru, et see ebamugavus, mis tekib vaataja jaoks saalis, see ebamugavus oli taotluslik. По драматургии интересно посмотреть разные характеры, разных людей, разные истории. Piret, сколько можно, ei tohi niimoodi öelda. Nii бабушка так говорила. Ükskord ta ütles, сразу вернусь, пошла на кладбище, а на ней велосипедист ехал. Так что ei tohi ette öelda, kakkas põtast. Õigus. Материал этот, он основан на документальных интервью. Мне очень понравилась роль моя. Мне понравилось, что пьеса грамотно написана. До войны всем трудно было. Скромно жили, я много помню. Всем трудно было. А я не помню, я была маленькая. А что ты помнишь? Ты же в Причуде была. А у вас было все по-другому. Тихо, спокойно. Эстония совсем другая страна была. Мы работали, нам тоже трудно было. Поэтому тут все как бы совпало с тем, что это хорошее предложение, хорошая роль, хорошие люди вокруг. Есть несколько городов, которые просто обязательно нужно посетить. Это, конечно, Тарту, просто потому что там есть смысл на незнакомых людей делать рекламу. Minu meelest võiks sõita veel ka Setumaale, kus on hästi palju venelasi, kus on hästi palju venelasi ja eestlasi. Опыт, когда ты много делаешь разных шагов для того, чтобы произошли изменения. Не знаю, но мне тема эта интересна, потому что мы должны же стать мудрее каким-то образом. Mulle väga meeldib, ma alati kordan seda Jossif Brodski Nobeli kõnest tsitaat, kus ta ütleb, et maailmat päästa ei õnnestu, aga ühe inimese elu päästa võib proovida. Ja mina edasi tõlgendan enda jaoks seda nii, et see üks inimene võiks olla kõigepealt sina ise.